na di ganung akaw loob tani bagasan sa daryon. Lumuli ba di ho na puro lungalas roham binaw sahat ada ni guru namin hilang namin di bagasan tigyon ang diyan matutu pinita ni ulaw tani bagasan sa daryon Roma Hamid pasahatong ulus na gajang na berita gabi berita horas tigyon namin siya na burungko suwang nilang ulus si Torok po Torok na mapinupar mo na burung tupahon niya mata di bata huwag ka ari naman guti gajang umur mo sehat daw ang kapanahitong siya pamatang mo ison rohani pasahatong ulus pasamot ang giat matutu manamoti nauli manamoti nadigan manamoti ang kapanggabian parhorasan ng dinapuruk mo asa tuhonang masa manilok si dua-dua atau hadung kamatanggo tu manilok mo atau hakiki tanggo tu manilok mo nang sa rumajua maya na borok mo beriringon di mahoko sahat tu namar nini sahat tu namar nono nah itu asa sahat pasulu sahat ini untuk kebuktian di 300 tohong manirotang di bulan pasahat kami ulus pasamotot tu na borok mo sahat manang ini mangulu asahat tu panggabian tu parhorasa totong mati pasu-pasu gamang parmusik jadi kalau pasahat tu ulus pasamot pahami baik ma kontak lahut pak Jadi masih turuan kami kirain dari limon baru nagkuna tayo basado po ni di parang bubuwatan amo jadi yung nakapasok kamu ibu yang masak dari lo dilihat po ni iman disadari jadi sonong peulas na binasa ni ulam-ulamu lasma bagaimana lasma beremuna bolo napasaw tuat taro alam na mga pebdo hamile sambil mati turun pacara mo tujulan na ron asa arong tuat ka aka berekon gugoyamu martami yang tuani wala tuani lo pangaluluat ka jadi lasma roamu nada lain dong itu dah iba sa Tuhan tado akasan tak yo habuna iba tulus iman apa sahaton ada nabuk habuna tu hula muna marga sa tanggang ima sulang-sulang di pahoko iba sa tigyon marlas miroha mariya marulubulog hita sa luhuna dulon ka sa yariyon tumlas roha tumpero ang kapanggulpuni pangarokoki tanda ni hagariyon hamoraw may dihamunay mo puno laiko jadi dison hubuang kami ulos pela mengulus badan mau dihamuna ulo mengulus seperti muna amat kanibatado dan jam berita horas di botok puluh nilaiku diborok na kabiro parmuna buat ka ada nama huti pempeng saur berdua hamuna tupahonnya mat kanibata jadi tuk sonok diulus na binasahat niya kahula-hula unang dibereng ko siyan rumani ulus anay bereng ma siyan kelas ni rohani ang kahula-hula napasahato rin hamuna ang giat matutu pinita nunod talibagasan sa danyon hari martani yang tua mat kanibata asa nako kamu na tudulog na puntan akap pabagan Roma
dua kamu na tuturuan na potan akal na buwal na diyo asa mangomong apa gabi mana diula muna sinur mapahapahana muna oras mapagdalag-dalag mangomong makakabar tiga-tiga menutun dia pihak ka diula hukka muna sa ibasa Tuhan tama sa grup na pihak muna asa dohoron namin masa munilong ihatan si dua-dua asa hawgala-gala mapajak kita ni si Jakius lah martina Tuhan ka Jesus asima rohani di bata Pidit tanulaw ka sa daryon, kudiya pihamuna mangalakka, mangaluhiya ka apabaga na lumaki, sa totok mahamuna di iring-iring Tuhan ka Jesus. Asa sahat masulu, sahat tinubutubot niya di tigaras, kumasahat nami ulosot tuy botong udok tulay ko, sahat mahitalilig mangulo, sahat tupanggabiya tumarhorasan, totok madipasu-pasu Tuhan. Bermusik kami, lau pasahaton ulos hela mahami, baik majono musik na hobat musik. Sahat dua barida semua nidong ihatani na dua barida tidak pinang surok di budung lira mulu burjuni laiku nama kubasi di ulau ni aka hula-hula muna do aka tulang muna terberita di saat rodi dia alai dina di hubasi hamuna aka ulau ni hula-hula do tulangmu dan adung do media itu kamuna matar di guntingmu di bagasan tikyo pasahat kami mamatar helaut tu holaiku Menuntuk ke adong aka ulau ni hulam si Raja Barna ulau ni aka tulangmu do ulau muna akan namar domat tubuh adong ma adi honomon asa las maroham tuk sungguh dia be matar hela na pinasahat nami menuntuk ke aka lain na pasahat tuho las mada roham las mada gingung las manakotip jadi buang mau leku tu aka paradatan buang mau tu aka ulau ni aka hulam aka tulangmu nang aka raja di domat tubuh baik pe ulau ni aka dong asahuta asa tada na usahat ada mutu raja di hulhulak jadi tu semua ni pele las maroham dan memakai madar hela nabi nasahat nabi akhirul pasahatong ulus pahokku ulus parokta asalas ada muna dari nami pahokku nami pahokku mata di bata ibu guru magoda kamuna dawa akapanahitong siap kamuna di tempat hatta madihamuna aka bisu doa bistaran yang kapar sekolah muna asam kian aka arina manguti adok pakyo muna dinalahu model muna mengalului aka berkarijuan bui muse kaino muna
ngaho pasangapon akka tulang muna tuakka arina manghuti atong kami pe akka tulang martangiang do di batang asa ang giat ibur-bur maguda kamuna di pasu-pasu Tuhan akka perdalangan di bulu muna saut akka nasinita ni rohamuna tuakka arina manghuti tu pahonnya mat batang di pasah tulangmu dohna tulangmu ulus pahopu ulus paropa ang giat batutu mangopa akka doli nadinggan uti hamu akka berenami dabo muna maaka persaudia tuaka arena manghuti jadi tuk songoni pe dohonon nami masongoni dok isi dua asa dan kali hari-hari matang buti na retito dihamuna berenami na tulu stok kama hamuna panay na hito sa sahat masulu sahat tinubutubot yan pasahat kami ulus pahopo ulus parokon sahat magariku na tulu gabian sahat tupat horasan sahat ketong di pasu-pasu Tuhan saya kasih berito di Tugareta. Oke, yang utama. Senyum sedikit ya, senyum, biar pulang. Pasangan tulus. Masuk mah, tu cerita pak. Seperti apa? Di pasar tani uloson, sesaat may tong gabi ang dalawaton dah. Baru itu aja nanti. Dulu kami nama orang nari. Ama cakahan. Ina mama si nomor 2. Nomor 2 udah re. Jadi dia mai. Udah nading kerja lagi. Kalau tahu masyarakat, ya lagi dong guru. Nang somai le. Las maromuna. Omma ulus sakalaki. Nabi nasat nami. Jadi dia baik kecap ni ulosok manang tips ni ulosok unang mabereng dan bentuk nalaira las marohan nilai las mat badan muna nangkut di muna pun mengurusi bolak kami dalam tuan dona menganau jadi las marohan nilai pun nang soal itu kurang
Dison Molo tumpik Polan hamina dulu no ang dison. Nang dison hamina dua
dan bisun abang ta si marbun sodung makurangi lasni rohama ti abang nian di tikina natore sada kuhatahon do tu abang ta asa rapat ina di kudu tu abang ta alai ala kahalan dauli nadikan do sodung daun makurangi lasni rohama dia sida abang do kagak ate jadi bisun jong-jong kami noai kita akan beribadah di buah-buah dohok junjung Roma kami dulu baru kami sian dulu Jawa angguan yang si bayenong yang nambut taruh rong alai puingot kami di hebunjungnya bang masalah yang dohok kagan kita akan beribadah itu membayang kasih bulan bui tarelak kami pertikian jadi dohon kami mah karena masuk-masuk kami ada banget dohon kami masuk isi dua-dua ada haluk kami tunggu-tunggu di lopo ada hari jadi mana tunggu-tunggu di horpo nang sarunga tua mah emang kami do kata kami piring toh usaha tuh nomor 3 magnono jadi ope do di Parmani wa di Wasatiko sedongan saudara muna berutuk sono pena keberadaan di perjumjung kami jangan dilihat dari pada berdirinya lihatlah pada kesempurnaannya dulu tadi Wasatiko jadi unang adong diroham lagi dia jadi homa nama bilang di salam sopan sojokta di loter 12 jadi kami mangido tu ulot tadi rasa tikyon udahan itu jaka udah las marwanta untuk sono penuai las marwam kalau digala-gala main apa kita ni sekius amat tadi pada masih dia tua orang semahida wasaluna di marorok Tuhan Yesus sa masulu sa matutau di geras supaya kami nulus sitor rabon gabi mah kita dalam orang Mereka pasar ini
may pasatun ulot si Gajang Rabu di mga hitian sa debatamang ino paso-paso tuwa muna bargay si Toro siya di Roma kami tusurang pehor namin las maron beda muna las maron ton di muna alam ini na mabayan pasatun namin amang parmusik namin terus kami siap tulang do tulang namin pasaribu bayan magodang na di dalam ni Jesus laut Thank you.
Di pinabuhi terkait kembali pulang, saya hatta manamagu ibas basura. Nama guru nabu masatan. Tudukan dari Raja Maksud sa pulisnya si Majujung. Tung sama dia kena boitar sa kahok kami tu hamuna Raja Nanggi unang pulang menarita hamuna. Alay martangi ang mahamuna tuamat tadi bata. Asal dia tu ka arina mamihud. Kita betul hatta dihami ang pacaria. Boy dari husmingga penon nami lahu pasang apok kamu hal hula-hula nami sa luhut na. Asa sa manidong isi tua-tua dohonon nami dan sudah pudung nang sesapok jadi balia dan sudah sempat dihukum tu rajaan hula-hula tumpe sesok mahonos usa dia atau mengadagi pahamuna rajaan hula-hula nami nain Roma hami marsoka tu hamuna kami marsoka mahami tu rajaan hula-hula nami nain majolo amang modang si doktoron nami mulu dia ka hula-hula angka tulang tua oma debatana di kiri di hati angka geleng na judulna siapa yang tulang, siapa yang nyari, sekaligus mah, hula-hula makan. Asa pagkawin po ha, tuloy na doon na alayos ko sa harahan ng gusto. Dito, nagsirawan namin kasi nagpepan niya, o natin matituhat ta, alayos kasi sa laro pasahat ng pagkukulak at tuloy na doon na natuhat ta. Jadi kami din, so, sinukulong namin, lanain, pasahat to, lulus na gajak, itorok na gajak. Sedang begitu di rumah, sedang mana tak
ulang tunat orangnya marahani tu sono pe parongami angga las kuma muati somoni kado ata peduli kami bona tulang bona nyari guna
iya dan sudah sampai diuhuk tu raja ni ulah-ulah tu mesti sumahonon namin ang sosyatir mas maruhamu na raja namin mga radi mahamu astarohani permisi kami tinalahubor at mahami madapotok hula-hula namin marsobat tu raja ito kaya majolo musik sitatoran namin kaya kamu matulong sa sehat-sehat tamu. Lahu mangaluliak kapabagan Allah di hame. Asabu ini kamu sekarang mula pahapon. Hula-hula mula saluhut. Ada berada. Oh, lah. Dia muda permusim kami. Atas siya hatan ng sarundok kami. Kami di sini bulan tulak sedari dua bulan yang hari. Jong-jong lo kami di sini dua takka tulang muna rabu dua tulang kapari muna. Lima tandana na lasroh nami mangulupun pasu-pasu di Tuhan mau meme itu berumah tangga muna di hari-hari nasalpu. Dilihat dia mugogo bisu dong roha di mana pasatun sombali humutu hula-hula kumparan ni na tuwe raja sitanggam. Di sana itu tuh dapat masuk natani na dua-dua. Asa hausa pilur batung na tubu di dorong ibu badua. Asima rohani matana mertua di bata. Sama rohamu rumah tangga si jam umur, si dorong pinopar, matorong 1,700 narion. Yang sumuni masa dua kapau punami, naung yap puana matari bata, tuak puan muna. Sau maya tong gabi anakon, si buat sangat jara si buat dua. Asima rohani matari bata, berdalam mantuk diuluan, mana tapu-tapahan. Jupang mani hamna diuluan, dapur kamar di jalahan. Sumuni mana poru nami, begitu nak poru. Kalah suruh nami, akalong mo. Dapat mah pasu-pasu ini, nak baru tujuan nero. Sunatan ini dua-dua. Aduh retiri na tugu-tugu di lopu. Aduh hadukan na tugu-tugu di horbo. Nang mah nak baru peri di pau putu tujuan nero. Sahama tuh tuna berdini, sahama tuna marnono. Sa suru satu hotel di Tigaras. Sama apa kami lulus nami waktu pau punami on bebere nami buru nami on. Ojam bayi tak satu tupang kabian. Ojam mah tupang. Adong nanya dulu, dapat adong napilay mana. Jadi doa isa dari on, mengalap atong tidak bapak. Pas atong batu sudah ima pun nami udah nama kasih tanda. Isa ada siapa sendiri. Jadi di son dihabuna pun nami sorohami ima opungmu udah tulang narobot marga sendiri. Lapas hatun tulus nagajan sekarang api. Pitahunnya tong kami sian opung muna martangin. Asa tong gajang umur muna torok nang pinopar muna. Asa dohon na tong so na yung nampak atani na tua-tua ikitang minari lang iturong ke panggol. Bayang muna na sorasira. Todi muna sa marsigo. Asa sa solo masanto montian sa Tigaras. Saat tanong kami hulos kami tuamu apel kami tuamu hulos na nagtag itornapon sa may maghita saat nang tu para orasan. Gawang permusim namin godang na partusi. Mana kawasan
sudah umum lakukan langsung saja sih baik. Raja kami bolo robe kami kalau pada dari jadi satu masa sebagai dulu tulas marwan raja. Apa musik kami? Anjing biasa itu kalau orang paham lama-lama berada di bulan-bulan kami. Lima tulang kami, tulang kami. Baik dalam mata hukum. Awan sinu na kami matula kalat paraku pasang terulus. Sitor raputi anak kami. Wah, dia munang kami asal tu kami. Ima berenami. Seperti apa daunmu? Gabi tulang gabi. Ala tolong nami ba ima berenami itu bagus nasida. Baru pagi kami kamu dapat kamar 8